wacha wawanzwani ngazijendo anzaifuza mwanzo ngazijawa ndo wawanzwani zole zijojo siziwa idhan wawadinga rudiriko sonti pia ranzima dhamana hatimaraia ilutisu ala ya kauladhimu wabuliwa dhamana wonti pia kelke suwe daraja dhamana uo ya cheze ne makalima ayo ka ngarjo kutua wale yoti ya prezida wae sheyunge hutajiao ramanamshe ramhu ramtiti reka haparo darbishwa harma bwana reka kaja paro darbishwa harma bwana sonti pia reke wangu safi nzima harma suala hamadalinu uka kelke suwa sinosubuti mbude nje na mboka ya siwangascha au mimbude no sidabudu sasa ulinjie kuja kilinjia muhameo wajibu ya huzisele suala mana haini zambishi hao shanu mboka ya asizinu mongoli mwezo ndo za twalie de namna ya utoa tournante ambesele shatongeza bando ya wandu watia utaradudi haswa upando wa hula hujaun skazane lewe yawe weka evanu tournante nukta mongoli mwezo nukta bidizi hadisi wa harumao asiz hawini kajalazimi hadisi ata menga mhombo karumwe parti hatu atakiduja ndi parti kon yonde nukta hizo raona kongar hondo kano Komori ileka vanule o ze ilaji muakata vanu jwale o kufanya accident yani kafana shar sha ambulance wa ujangoni kwa mbabi za ndongo tazila za utoshinda umutitosi uhato jwa sulusu ilmarufu shalatindele dalo la hao ikale we tawanu daula ya kaya ikahuta jarini kwa na musakinati hata Rishidaru wasuli kwa madoktori wa kweli kwa lopitali yote maana dhalika wambu kabalele dalo dalila hakondisi asharu titazi nulzambao kweli ngo kongari kubalia nao kaya emanda ya senka sena mambondo wa Komori baba nusina ujufumo wa ujo tafsire heli mwanade mwanzao emanda ya senka kweli ne daraja ya fikra hensi inu ngejoshiri wasuli shensi mbahano ilo suala juzi harma konferansi ya Morisi ya he emze dawla wa he dunia hajudi za wa Komori na wajeni renda hatara wasuli bala Rwanda hu baja senka waja rejimu ya saya rejimu ila yenyore ya enerji la unsipia yenyore zenzi la unsipia henda nisa mkataba wasa dari hidima unyezi mharengele soha somo ukazila zojo fashia shawala akausomea halata nalisa unyumeni doha nalisa ya doha dari hidima unyezi Mungu si haba shakar ulatindo mfano wa sisi hudunga abo maudu haya ikililu haja ihafanya zila zuraba kazi robarini pia zirobarini pia Komori johinda he ilandi yori parowoka eturnantinu ne manda ya senkainu hamangi wa rambuka amalia ijhadiyya yani ninu system ya avortement ya heniz johanza zidunge nzi ya harumenti idan sisi kartu ikubali ha conditions aunga rujula dhimuri kubali ukaya haina mrubanu kujojoa yafanye manda mbili idan abwe ekondi kujofanya jitihadi shabano heli rafanya wanuma la mali wimla mali ndio tungopangwa banu parce que ni mrukujono kakati na bahati yorudi ende tena idan kati na haki ya ujwa yafanye parce que ngujo kange banu gujorengeshwa joka urenga yale heli ya joka yafanywa msajeje heli ya joka fanya je senka blanche ya bira harmantinu watu jwari ya sulinda hu idan ilati yewe wangu mwanzo abasabare saranja harmaza tunante masala ebanu gouverneur na vice president ebanu mrada hofula na lango unandwenda itotia operation tsaila ya ito mramba indini ti utokangwa sondeo watunzao ili ya Komori ewe langu wafanya ndo kweli tukatwelewa iko mahala nikola di masisi kansiriji ukaiturantinu nezadunga zilambwa de zaidunga lazima zitushewa na mimi mwanzo ni makinisho kabanu wa Komori watikiwa shangavu vanu Faransa riona oleo iwaho ijingwa panza la mahashihi
ni wafaume mengomine avant révolution. Il est rendu en 1799 jusqu'à 1875. Ifaransa ihawili irenge system ya Mngereza watio warenge ya Marekani warenge ya wala ili watu washinde wa parse dawla taila ilo stablo washinde wanshi kejatosha wakati wandiso rengele ya mbavi shayo ndi wanja harumalha ya hwe hansi sharia mshinji ze sharia hizo kazijatoka nzima mbili ili wandu atijoshanga ukabanga bono gokongela dimu iliri do randiso ambe balbala inuri tulizembaga bane karkansi haruma asize ramba gara komornya do haruma changement abongela dimu ke haruma zenyungu za tundo ukapreza asize ngabarjo unja haruma referendum tena automatiquement imara yao zisiweza ngo za parani harbe inga mzikubaliyo wangu mzara odo soni honga jozi duga osoni he namna zijoka huja amara haka tula wa hatta harma umkabala wa hizi asizmana zisa janziani hum rasmishiwa wa sheka wa sukani ya bot kadhani lewe ya kadhani huse suala bwana sidabudu harma umva unu sha dezihusu amharmo pande wa he tournante manado bane masuala ngo ya washinji yao yongo tuhumu yokaya iturnanti irende hadzibwa harmo modulo soni wa hensi hao hindi garanzoro amkubalika linuda lao aroka ukaza ilo ndo wasulibana shawo kazani le ukaya yongo aminika irende hanziba naam yango je tafsiri ya turnanti sabungo jo ukaya umusonge jo kirerewa sansa sonso usiku ngare aminyoka ngare jure rwa mjinga nkubi ajakira isi pasque sisi wendu sisi ranzao ngamumtso hamba kama mathalani de sharia shuhusuka vale asuli yahe e madepito dungo shangabo madepito waro harumwe ma conseiller wahezo basi harumwe zenti ze systemu za ranze Marekani wanruka wo heza valala okwa bitwahula wala president waende unome haukaba nijo kirusiku wakaujana hikma bala ijo kirwe mara yawe ndi waritsungulie wandu kwatie daraja yoshinda wakingi yemi hima heda ula haruna assemble abongenga bo madepite heze specialite za wandu wala mesper wanome wao wende kwa ujoka president wa komisio ngwendo wakema conseil harumase komisio zila ili washinde wafanyeze hazi za wali yala leo ekale uso wararu soga mwato jaila woroka wala jinga warohon kubini do wato jawo wararu ngabo luwejo kahamba ukangwa joka udunzi zomba bavine mwade yabo utsimwedo narkerari na vanu etaratibu rai hantizi wa inu unu taratibu ya hwe hantizi wa ya hwe darasa mpanyiwa ani hulihonda we ungaona taraddudi yokaya iza pangwazini ngajukirizi beheko muri huli harakara kabla tapi no ibanu wanrutsidase bala mufti hamba suala la Jamal Abdel Nasser hamba ukaya uzisoka ibanu Masri inu yamba wa Masri ajibukeni hatu le suala rule he yiko muri yamba baisho alija holemevu ondo ajibu holemevu haukaini mrungu onu haya huamboka yo ya hatu bala sidabudu wakatiraniko sango launo waswili kanza kabla reja kaza kif kabisa imahadisi hatu lidhukurumbabe zusue emergence ngajoka yemhu wahida ula hashemeleziza ya ukayetsi ilawe dingohi ozengonilio iheze ishehitwaho barini ho majini ili wandu dingohi wadisuo na kupezwa matso wahezensi ihandu wendao ama emergence mundulo soni wa hensi ngabano wabuka vanisa ijanziani ngabano bayini ijanziani hali ngabano raha ngabano tsikanza njue esidabudu ngawe haruma fikira hindi onsheleyo kajuzirika lumwani hodumjini wazaliwa haruma izawa shaka ituzia kakarusel suala ya emergency ijanziani hauga ijanziani kui amini hauraha emergency ijanziani hapointi lomfikiri umkonsi unu numwankulio umkonsi unu inde etape ya mwando karisari njanziani ya emergence kinyumenezo wandu ambao kama vare andisa umwenje ujana kotsi ndi honliyo emkana moka ja paroko samba ndo hula
na singa zina moi forunde nziarivire shabano abasanga ndo rabadili akli hem komori rabadili comportement hem komori idhan emergency saringa nziani wiwafiki ngamu iwafika 100%. maraba menji bana sidamu duhuli hodo wakati warukubalia harbe mahadisi yanu tikanzani juwe mana mimtangazaji raka ujari hadisi masuala alikanao ni maisha inti siasa hata shadi alikanao ni maisha jokiri kaufikiri wakahuja ka Felix tidoka ishmeji wangu sha Felix mujunsa suala fulani ile suala ilo sijanja huzisa lo ikahuja jolijibu dijibu marhaba menji le suala mimi nilijibuo dalino ranza karjanza sisi ndiru badile komori ranza au karjanza eka karje badili ngejo badili wanowajo huja abwe karindo kasisi randise hoi badili lo kalima la mongozi ya vonga kazao kifu banu arjudil hundani harma mpango wasaya haukaya kawati fasiri ya ukaya rifanye matalazo zujumele kalima kuilo haukailo kalima la falsafa arekaranza arekakarjanza ikomor gajo badiliwa ikayiri de kasidi raibadili rahanu ka wajao ibadili haukamjonjeza ikuwa wajao ibadili shangu wajoelewa ka uwaze wao wakarumenti ni watende kwa jaka uwanza asulani kairi wanduwa ibadili sisi ili wanahatu wajao no wajao waileuka wakana waze wao wakana mahaba netsino marhaba menji garjodiri hondani haruma mpango asante marhaba menji asante shukran asante marhaba.
40 mili ya Istiklal shabaha tarehe shofanya mjumliso na ubenua za dhamiri za dawla mkonti wa taifa upasa wa Comoros wewe makafaya ube habale swama ya kai saraina moyo utilemewe utisombo que des marques chez Nabil au service du sport. Le numéro 1 dans les articles de sport. Chaussures de foot, originales. Toutes les marques, ballons de sport, marques officielles. Que des marques chez Nabil, c'est aussi des accessoires de sport, résistants et approuvés par les institutions sportives. Amateurs de sport, faites-vous plaisir. Que des marques chez Nabil, le numéro 1 dans les articles de sport. Zanyumeni hunu Comor Telecom. Avasa ikango paro gojojua utsatsaze enambari yaha. Yonyangu lema ye étoile ndaru 4 10 unjie haruma huri mask. Huisa hunjia enambari yahaho itsatsaya. Baada yabo gojojua utsunguwe numero maske hau numero visible. Mathalan wetsunguwa ye numero maske yaboye nambari yahaho isaitsatsa ikango wanzo ubenuwe nambari rema ya étoile ndaru monti 10 ne nambari ya hemru wanzao umpari ya uruma wahe mwanzishi jimla wahe jumuiya madaula ya sisindi hauka haini mndu na buliwa ya rengefu mvu haruma ya mikonti hauka linu suala la hemaudu ya huwanansi wa Komoro homvaunu ya waziri wa hunajana nespor haoni sauka Jumuiya madaula ikubali hudungazi asizini na watuka rangu harvo ya mahadisi wadunge na stola wanao tungwartashia watahambani wa Komori pia au hazijanibu pia zirengefu harma kensون kakuru va amri wakuru va nyasia uka wawasamini madalu wasi wa Komoraminio ukamba asizini lini shuara miongoni va mashwara za ujo 20 harma tabu avo afudhali wakati kwamba hizi katibala hizi asizilila wanirsiki haraka berve nafasi wa Komori kawa karengafu harma ya mabunjilio waelewe intungelo moni simanyesa wae bwana hele Keriosi hukamane serikali ya Komori yatendwa na Imamu al-Ghazali vode vahanu walio risi ambia wa Komori nasiru ambia wa Jenwan huka nambani Komori wakati kwambani katibarini lawa lituelezo wa Komori fete sinar siringana hadi serikali mbartul tarajamu haliwa yashi Komori wa Komori walelewe kabla ya wasuhu kama nirende harma njia zangina wakati huo insi tobuliwa kila mtu arongowe kila mtu atorongoa ya hayo na maslaha rawalu kinyume arongo manalo kinyume rawalio alio akubala arongo manalo katwa la vititwa manade daula yodi inti de bahanu yanrao wajau ujumbe wa wandukume na mfukari wa helisi wala maore waswili hunumoroni ili wabehe la haufumvu la fikra harma ya mikonti zinu hawanza wajewa unesema unia hao uhusu ye maudu ya hekomor nao walahikiwa ni madhamana wa hezisiwa za saya Ibrahim Kabavo na Samira Abdul Wahid. Ekamdo tanabahi ujumbe mbali na mbali wala harme masiwa mwali nzuani na maore wajitanganya au hunumuroni 2000 ili upanga watima wa mkonsi wa taifa wandukume na mfukare wangu harmishe siwa shamaore duwasawa jihundra au hunumuroni na bandu ya heza njumbe zindo ajiza masiwa wakaujihundra harmishe wanza shandregesha Prince Said Ibrahim ili uwalahiki Javanu tarjuri hadisi strongo relewa ni hauzuri manjuli yetu muna zisiwa zinpiaso elewa donc vusha marhaba jidadi maifanya heli marenga rijivi wanawani kwa mizi famizi zangu na pia ngesema robeti sijona na maore mpaka nipira ba procedure nyingi ngesintambishao bawe lazima waelewe mba wasli wa jamaa zao na nyao lazima ruzungu haner ke mmoja ri julane atau hatimishihe donc mahadisi ndio muhimu yaongea ndo ketu hadisi waelewane zindogo zibiri hausala mabeti zindogo za uguguru na fijo na nguvu na yote zoka zinaofai
ezenye jumbe mbali na mbali za himasiwa yumane zilahikiwa ni wanachama wa ishekao shendi sawa mkonsi wa taifa ili ubewa umahalani ya wastahiki wana wa himasiwa yumane ya Komor watanganyao harma mfumo wa dzima ili ukubaliana mwendo mzima. Wakomoro wanshio bonze waono aula wajau huja wake hadhir harma yemikonsi fikiri yao yensi habo yaka ye diaspora inu yo usaidia hau yo kaisaza jitihadi ya urwali ya enti harma yemiva yonti ya hii maendeleo omjo hao zika wajibu garona etoma ya hens harma mkonsi shule sharbiya mkonsi badeze fikira za hondolo bonze jeri le dawla ribalia za fikra ahe yerol ni dhamana ilono wasafiri wa hatu wanza fi shora liyansi in wakati ribalia madai hatu sina madai menjinga no wasafiri watu wazoma maranya hadi maranya yesho hun shizika nasibonze wanungo na haki zao wala kwa sina haki zao wanda tunakiri yemikonsi linusu ala la huwa Komoronsi baishe baadhi ya wandu kwa tuona masulaha huenda hotengweni ili utoa ze fikra za hao wakati mshashini zuhujazi njenziani Said Ibrahim na Ayatollah Mahmud wabirilia harumaizi wanza za hansiwa ili zehazi zijezendelee kirasmi hujoendelea rangu ni mfumo ndaru ya maudu tarehe 5 ya Februari na rienshi mapicha ya Ayatollah Mahmud. Zehazi za upanga hafla ya umbuo kirasmi omkonsi wa taifa ngazendeleao haundo haruma eshwanza shampira shamoroni nana eplasi kobea mtsangani moroni evamana enki wa zehazi za ufanya ze stand na utia omwenje Shabani Yusuf ngena uhakikifu kazehazi vanu na vutasi ngazoka za kifu skamwara anatika hone ya ze stand rahazi jatulwa ze rangi ze ndini tsende tsambe dawla ukanarzie sharanzi jana starbakisha ntsano abengerbakisha pentuiri nezerangi abanga mifakinu kama udu osikwalelo onda maudu botasinga josh dartimis ze stand maudu ke nafasi oshashi savili zatasi ngasi hunu arbalozi nzama ngajarijale kaza wakati ngabajojua au baja upepo au mvua wanro atsambalia alafu rono karkazi ye lechozo boneso linu maudu wajonda mdu yake nakili au yako manze joka njema na zenu shazinga sibako sur place bano ikeshulisa dawla ngejo saidia emeria moroni au wan upande wa hiswanza shampira shamoroni zehazi ngazendeleao haundo na emakatirlo nao yanu ngazijohenda na ukaza kifu rengo dirfanya hazino hautarisha mkonsi wa dawla asingar jibiona mkumtsi wa dawla wa hatu arjibiona mkonsi wa dawla maana ndungo njema halisi au kanta utarisha nsi maana singar jibiwao waringa wensi singar warambu wao maana sisi wahajer tepenturi lekeze malizazi hatu jibajeri naziazi sazi safikiri mushanza shampira shamoroni hunu ndo hojo kahonde la mahfal kirasmi ya mbuo omkonsi ili owakomoru waje watwalie ma 40 ya uhuru raavisa wajeni wenji waje ukaya minhum dozima wa humoja wa Afrika na maambasadori wenji hahuja wasanganyihe no wakomor wafikirie watwalie namna ekomoru ijohenda zinu pia ngazi njiao harma maudu ya hekomor Doumone sani ukazi hazi za homji wa hemikonsi za kaulavimu zendelee mfumdaru inulejio ngazijoendelea letasila mfumdaru ya maudu harmai makazi ya kalaweni karibu mwa omsihiri wa juma wa hali Simuncha shine miharbatu jiri harmai itanda ya juma shongo habo wakazi wakauzia mabeni ya majaya ya tendeho itunzu za tonge za wakazi wandu wa hifadhi wakoza na miamala minji ya mengeha baadhi ya madhamana waheza leji iliwone sa maoni ya hao hama Said Ahmed Sheikh Salah Eddin Nguzidhukuru hadithi ya majayini vano inuke jandisa lelo yandisa rangu hale haruma zezi zavira abwe majayala wa harume kapitali uja haruma lebavu shaiyo ngiyo nafasiri nokazja parojusiwa
kajaparo hamba tidena mna hii emazwama na wahele babu ko japaro kansi wambe ukaira one serikali rambe hindini shawandu waruwa hata lelo rawaswili haruba usiku muhimu hamadawe na do siku ya daula Komoro ijo kaureseve wa jeni wengi rijeri juzi se eshari hunda harumwa mahamengo milena na mili hindini abo se problemu hizo ndizo buhari pia lelo tindu ya lazima vake wandu wajuhe rizie ila stabilite ya he daula wanoshi sikitisha onga mrongozo madhamana wa he daula wa hitsandazi vanu izo wana wa wakafanya ndabuambilo wazifanye na buambilo wazifanye wakansi warenge magongo warenge izo pia na hini wandu wanao abo toka ajali bahowa warumeni mdu akansi bavuni harenge mna mnyongo wahe ngupuwe mafu ajali ajiri ya rijili ya siwe tsanda hindi wana wakoza wana warengwa waduga avo yoti haki nabo wakauzitendea wa umazamana wa kidaula wanzo warenge daula ino mauti baharuma wakati hamada uno rilinda uwajeni rijari kensivanu rambe kasi wa Komoro sari huwa baada mahamengo minena mili ngari jusawe za jiri hindi za problemu hizo zido hadisi wapo zote pia sha hofanyi handoko hamandizo waduaza nongo ya satena wanicho kabla mike watu enda haruma ila city wambanga rizi yao ekapa kama hadithi rizio wa mahame rizio wa washiri rizio wa dimani wasivire asibabu ya ndongo ya lazimu risentiri hadithi kungamfanya ate haruma emakate ni madhama na wahisanda ukedaraja la waswili wangu wafanyoze ndongo yongo wanzo wari sunzuse haruma ila image ranjori keni wavaha haruma mkonsi wanzo ukensi maudu henda na mini kadro mutanda mchitaya rijeri jisunzuse uka usikuri kontori tualie na shakili ya daula yitsangaya wa kreye stabilite yitsangaya wa minyindongo yitsangaya wa tia mharbati baada wajeni wengi wajoka ujarani wajewa unila maturite ula undulu hadi wa hatu waki Komoro ya ukabanga mahamengo minina mili izala limulifanya hindi haudhukurumba wasaya wahi taarifa habari ya hatu almarhum Hudhair Izuddin hadzihwa yemfumbilinu haruma mji wa Dumuni ya Nzuani naye hafarikiana ne dunia tarehe 30 ya Janvier humurisi yemadhamana wa serikali wajimiza hafla ya humrehemu haruma ishiwanza shanrege shahaya kabla ya mawiti ubewa ihonzuani Hudhair Izuddin haka waziri mzamani wa mawasiliano balozi mzamani wa Jau Salim Zarkashina Abdallah Omar haruma maelezo zaidi Imaiti ya Hudhair Izuddin iwaswili harumushi wanza shandege shahaya ili tasila 2000 ubinadamu mwinji uteshelea ili umtashia maghfira wange hajina na watu kufa ukwezi hajina la hema vice president Lovan mne maziro wa Lovan kwanza tekeleze mhono watanga wa hatu usoni mwa daula kamil usoni mwa masiwa kamil au ka balozi Hudhair Izuddin waziri Hudhair Izuddin mwanekao inuma hamengumira runa harumishiha ensiatu inu hasaidia hena katiba la kotilo mhono hena majadiliano ya taha ensiatu ikaene fursa harumai dunia akamongoni amazi hazizo Hudhair Izuddin hakamzima miongoni mwezi nguzo za hensi rengwe fursa inu rimshukurieni habo ma rantize istihada zahanyu mndi hao vazima rimswalie mombe Mungu Mwenyezi Mungu ya mrenge ha salama ya njembevone kamgwa venje Hudhair Izuddin ngamdioze tabia zahe numjibaliwa hahe mama miraruna yafanya hazi mtuzani ukanga mndu ujoto wa shahidu kaparumana na mndu haparo dhara mndu haparo vuriana na mndu shaka mndu wa taratibu mndu wa maelezo na adabu na mdungano ngarombao kaya zetabia hizo zikane warumishi wa serikali jumla ili ni ulo na dhamana ya juu kazi nuza tusonti pia ili ulo na dhamana ya renge uka hamu ya hatu andani lo tahe shifa sahensi lo tahu watani wahensi Hudhair Izuddin hazalwa harumile siwa la Nzuani humjini Dumuni
umahashiwi na majana shenda na mingumfukari na nane hahunde bakiae holisi ya moroni umahawabili hahundana na burs ya huenda ya some Maroko muda wa mahamili emisomo ya baki haendele ya niyo iho Sorbonne Paris humrejei haye hunu Komor hafanya hazizinji kabla ya uhansiwa wazir wahema wasuliano nuaho nono umuhaziwi zili na sita uhunda umuhaziwi zili na 11 almarhum balozi hafariki dunia tarehe 13 ya janvier muhaziwi zili na 18 harumele siwa la Morisi naye hadziwao mjini yazaliwa 2000 nguna mrehemu Mungu na mrehemu ya mlazi wa jema. Haudhukuri esport yenga ya club ya mji wa mdendo ya rengale kopo ala hezinsavu za he super coupe informonti ya jana harmaishi wanza shampira shamuroni haushinda ingazi ya mironti. Magoli mane kwa mara haruyatilwa harumazi tirobu. Omedeleyo wa hezinsavu hozi dakika mengoshinda ya mazama yanu yoma ili. Yengazi waka na vazi la dinzanu yengaya ndelevazi jinkudu wagombea na haku ili haini mndu yaonese ujuzi wahe ama waili kwa oza. Sofiat Ibrahim ni mapicha ya Ibrahim Kabau. Furaha inji de yakana watezaji wa hengaya wakati ye penalti ya kaurejezi wa yanjia. Ekipu yinu ikaihisa twamaya ya uhundra ushinzi wakati ye mresaji Mobuhari Adelaide ya haraya ye penalti ya mwiso ya hao. Azma ikao itongeza miharbatu yenjia hoshiwanzani shamoroni. Engaya ishindi haudziro yengazi spori ya mironti ikao ikaibali ya tartibu za ujuzi wa nyumeni haromwa ya futbolu. Ujuzi wa hengazi wanikashwabaha ijidifai watitini wa goli haromwa izilera kawaida za hezensabuhu. Yani rekama sérieux, rekama disciplinaire, je pense que Toshinda dignement représente wa kili Komor harma tour préliminaire déjà pour la peine. Donc à mon côté Angunga mi vraiment ravi parce que ça fait déjà 4 à 5 jours où kayo tréjèrement arma et fonction ya tronerie arma ngaya club chacun même si on doit kabantiwa gabo base arma qui prend dial il suffit un peu de tout, il suffit de toucher ou akayabo ils ont poignard, ils ont continuité voilà ni Cameroun dalelo et je suis fier. Omchindo finali unu urenge wa fumvu ni wandu wenji ranzi o washangirizi wa hengazi sport ya mironti huja o wahengaya ya mde o wakahoshiwanza ni shamuroni waenshi wa jau tabuho za mpira wa mdu ikao zekipu zilata magoli menji na zipande za zinzanu zinji wa remazu haruma zintabuho zinuizo miharubatu ikainjia baina ya hezemba wa za hifadhi za utia amani na banvu ya washangirizi wakahanza watiyezi gangi hotera. Mwonesani ya ukansa buhuza saya za mpira wa mdunde tarehe 10 baina ya chama la mpira la Komor na nchi ya Morisi hunu moroni. Mdunguye taarifa habari masusu ikao ripanga ionese namna imitayarisho ya hemikonti ya taifa ya uramato ya maha 42 ya uhuru ni maha 15 ya mzunguli wa sherisha uraisi namna zinongo zaendelea. Mwanesa ni wajao ya ukazi haziza mji wa hemikonti yazoendelea siku wa maudu harma ya makazi ya Kalaweni rangu ndovo saya viliwanusu wajau ye hafla rasmi ingejoendelea harmaishi wanza shampira shamuroni rangu ndovo sana ni wanusu ye ORTC hawanza nyimlo malahoni mdungeze habari zinu nga wahangao nga ijobu wa emiwango rangu ndeletasi ilimiyeshi namna emaudu ya Komor itwaliwao marhaba menjiho stamilifu hanyu haudungai ORTC asanton. Benjira tokubona benjira tokubona fanya uje baila hale
T. Télévision. C. Comores. Office de radio et télévision de Comores à votre service. Bonsoir, bonjour, selon le temps qui fait chez vous. Merci de nous rejoindre ce soir sur cette émission Parole aux jeunes. Le jeune par le livre. Le livre, c'est la seule façon de s'enrichir en lisant qu'on devient riche sans appauvrir personne. Sur ce plateau, j'ai deux jeunes filles. Il s'agit de mademoiselle Oussiane Aben Darwesh. Bonsoir Oussiane. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour cette émission Parole aux jeunes. Vous êtes prête pour participer dans cette émission? Oui. Alors, vous avez amené un livre. Oui. Quel livre vous avez amené aujourd'hui? La fois où j'ai écouté ma mère. La fois où tu as écouté ta maman. Merci beaucoup. Et à ma gauche, ici, je suis avec Faisal Ben Mouhadji, Mariam. Bonsoir Mariam. Bonsoir. Tu es contente d'être là? Oui, et je suis un peu stressée, oui. Tu es un peu stressé. Pourquoi tu es stressé? Ah non, il ne faut pas être stressé. Tu as amené un livre toi aussi? Oui. Tu veux nous parler de quel livre aujourd'hui? Des îles et des jours à venir. Des îles et des jours à venir. C'est les îles Comores ou les îles de l'océan Indien? Les îles Comores. Les îles Comores. C'est-à-dire des îles Comores et des jours à venir. Ok, c'est un livre de qui? C'est écrit par Mohamed Lutfi. Oui. Qui est né à Ouani et il a enseigné le français dans des lycées publics et aussi dans des écoles privées d'Anjouan. Après ses études supérieures à Madagascar, il intègre le commissariat à l'éducation d'Anjouan en 2011. Ah là, c'est Mohamed Lutfi, donc il a fait pas mal de choses. D'accord, mais je commence par Oussiane. Alors, le livre que tu as décidé de nous parler aujourd'hui, il s'agit la première fois que tu as écouté ta maman, si je ne me trompe pas. La fois où j'ai écouté ma mère. La fois que tu as écouté ta maman. Oui. Donc, est-ce que tu écoutes souvent ta maman ou tu l'écoutes même pas? Si, je l'écoute. C'est un livre qu'il a écrit. Thierry Guibert. Oui, il est d'où? Il vient de France. France, oui, il est de la France. C'est un livre qui parle de quoi? Ce livre parle la violence et l'alcoolisme. Wow. Est-ce que tu peux nous lire un passage qui t'a beaucoup plu, hein, qui t'a marqué? Allez-y, ouvre le livre là, tu nous lis un passage que tu trouves que c'est très accrochant, c'est bien. Alors tu vas vraiment faire ça, évoquer tes souvenirs d'enfance. Comme ces mots te gênent, tu ne les aimes pas, mais reconnais que ce sont les seuls mots qui conviennent. Tu veux évoquer tes souvenirs, il n'y a pas à tortiller, c'est bien ça. Qui parle de ça? C'est le mari, c'est la femme, c'est qui? C'est l'enfant. L'enfant. Il parle à qui? Il parle à Catherine. Catherine, c'est qui? C'est une vieille femme veuve, oui, qui est aveugle. Il lisait un livre de Sarotte. Mariam, je reviens à Mariam. Mariam, toi tu as des îles et des jours à venir. C'est un livre qui parle de quoi? Est-ce que c'est des îles et des jours à venir? Ça parle de nos îles Comores, oui, les îles Comores qui sont là, et puis il les évoque en parlant qu'il cherche à briser toutes les frontières et qui lui sont imposées. L'auteur ici, il pense que se taire pourrait être considéré comme un crime, et puis voilà que dans ce livre, il a un ton aigu pour déshabiller le silence et désensabler ces lieux de nos morts. Un temps aigu. Un ton. Ah là, c'est le ton qui est aigu. Est-ce que tu peux nous lire un petit peu, voir ce ton aigu là? N'oublie pas qu'il me faut tourner
au fond de l'archipel pour cueillir la force de nouveaux défis. N'oublie pas qu'aujourd'hui c'est aux enfants des îles, unis vraiment, de dire au jour de se lever, de ne plus bouger jusqu'à ce que leur amour de prophète leur ordonne de reprendre le chemin de l'hymne national. Ah oui, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Je crois qu'il s'adresse aux jeunes des îles de voir les habitudes et un peu la religion des îles et puis d'aussi... Mariam, comment tu gères ton temps pour avoir le temps de faire de la lecture? Pour lire, eh bien, si j'ai un devoir comme ça, eh bien, j'étudie et puis s'il y a des mots que je ne comprends pas, j'essaie de prendre un livre pour voir si c'est dans un livre. Parfois, je peux même prendre des dictionnaires comme ça pour voir et puis ça me donne envie de lire un peu des livres que j'ai déjà lus et puis parfois je prends aussi des livres que je n'ai jamais vus aussi. Ah d'accord. Alors je reviens au Siam, c'est un livre que tu m'as dit qu'il a pratiquement 200 pages. Combien de jours tu as fait pour le lire? J'ai fait au moins 5 jours. Au moins 5 jours. Mais ça dépasse. Est-ce que tu as lu déjà des livres à part ça, Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler des titres de livres que tu as lus? Personne n'est parfait. Pipo et Poppy. Pipo et Poppy. C'est un livre qui parle de quoi? C'est un livre qui parle d'un enfant. Alors, dans cette émission Parole le jeune par le livre, pourquoi tu as choisi ce livre pour participer dans l'émission Parole le jeune? Parce que c'est le livre qui m'a donné une émotion, qui m'a donné des forces. Et est-ce que l'histoire qui est dedans, est-ce que tu l'as une fois vécu comme ça? Tu as vu déjà des parents une famille que le mari est souvent ivre et puis tabasse sa femme, lui fait du mal. Est-ce que tu l'as une fois vécu? Non. Ils se commeurent non jamais. Encore. Et qui a choisi ce livre pour toi? C'est moi-même. Toi-même. Tu fais quelle classe? Je suis en 3e. Et comment tu gères ton temps pour que tu puisses avoir le temps de la lecture? Je fais la lecture à la nuit. Pardon? La nuit. La nuit? Oui. La nuit vers quelle heure exactement? Le moment où je vais aller dormir. C'est le moment où tu fais la lecture, donc tu fais la lecture en dormant? Ah oui. Ah bon? Est-ce que tu arrives à lire beaucoup de pages avant que tu dors? Oui, je peux. Tu regardes aussi des séries, des films ou des dessins animés? Parfois. Parfois? Qu'est-ce que tu aimes beaucoup plus? Quel est ton jeu préféré? Est-ce que tu joues à part le livre? Je n'aime pas de jeu. Tu joues pas, Bon, tu as des amis? Si. Beaucoup d'amis? Oui. Et quel est ton ami préféré? Il s'appelle comment? Il s'appelle Mokram. Mokram. Quelle école? Metz. Metz, c'est où? C'est une école située dans une montagne à Djoizi, à Nyombeni. Comment s'appelle déjà votre professeur de français? Ça s'appelle Anfaïta. Anfaïta. Ah oui. Mariam, vous êtes aussi en classe de 3e. Vous êtes prête cette année pour le BPC? Est-ce que vous êtes sûr que vous aurez le BPC cette année? Je ne sais pas, Dieu seul. Donc tu n'es pas sûr? Est-ce que tu révises au moins correctement? Et là-bas, c'est quelle école déjà? École privée Nour. École privée Nour. Votre professeur de français s'appelle comment? Nasser Adani Saïd. Et quel est votre dernier chapitre que vous êtes en train de... Les classes grammaticales. Les classes grammaticales encore? Donc ça va même pied d'égalité avec les autres écoles, que ce soit privées ou publiques. Alors il y a pas mal de jeunes qui n'aiment pas du tout lire. Qu'est-ce que tu allais les dire? Je leur dis de prendre un peu, même si c'est juste un petit mot, de lire juste pour apprendre. Et puis je pense que la lecture est bien et puis ça nous aide à apprendre de nouveaux mots. Par exemple, on peut avoir des mots qu'on n'a jamais entendus et puis si tu prends un livre et que tu lis, tu as l'impression de savoir et puis
ça te donne envie d'aller chercher et puis tu as beaucoup de connaissances. D'accord. Alors, pour Océane, toi aussi tu aimes lire. Oui. Pourquoi tu aimes lire? Parce que je trouve des avantages. Connaître les histoires passées.